Hoteli u Tunisu koji će vam se sigurno dopasti, a nalaze se u regiji Port El Kantaoui. Ukoliko želite za manje novca da rezervišete dobar hotel od 5 zvezdica, onda vam predlažem El Moradi Palace. Poseduje veliki broj komfornih soba sa terasom, a možete birati tip sobe standardnu ili superior. Na raspolaganju imate nekoliko barova, restorana, bazena, fitness centar i pregršt sadržaja za decu. Hotel ima sopstvenu plažu do koje dolazite šetnjom kroz prelepi vrt okružen palmama. Svako večer se za goste hotela priređuju razni zabavni sadržaji. Cene aranžmana se kreću od 531 € i uključuju 7 noćenja, all inclusive uslugu sa svim jelima i pićima, transport od hotela do aerodroma, zabavne sadržaje. Na samo 2 km udaljenosti nalazi se St. Ido Bellevue Park, hotel sa 5 zvezdica. Ovaj hotel je namenjen gostima sa istančanim ukusom, koji su spremni da plate više, a to više su luksuzno opremljene sobe sa modernim kupateljima, brojnim sportskim sadržajima, restoran sa tuniskim specijalitetima, ali i mnogim drugim ukusnim jelima zbog kojih ćete se kući vratiti sa par kilograma više. Hotel ima direktan izlaz na široku peščanu plažu, ležaljke sa dušecima i suncobranima na bazenu se ne naplaćuju. Cene aranžmana za 7 noćenja sa all inclusive uslugom se kreću od 831 € po osobi. Prednost pomenutih hotela je njihova lokacija. Na samo par minuta hoda se nalazi Hard Rock Cafe, takođe i centar porta sa prelepom marinom. Na 6 km se nalazi čuveni grad Sus, a aerodrom je udaljen na 40 minuta vožnje. A koji se hotel vama najviše dopada? Pišite mi u komentarima.